Bobedi bjo e be ile badula mmogo nakong ya ge go lebile khonferenseng ya go kgetha boetapele bja ANC ka Nazareth ngwageng wa 2017. E fela mo lebakeng le Tona Lindiwe Sisulu le mopresidente Ramaphosa ba thomile go hlolana ka diolo. Tona Sisulu phaitše ka thoko dingwalwa tša kantoro ya mopresidente tša go mo galemela godimo ga ditshwayotshwayo tša gagwe malebana le ditirelo tša toka le boahlodi ka nageng pejana mo kgweding ye. Sisulu o ra sanka dumela le ga tee gore o ya go kgopela tshwarelo le go gomišetša ditshwayotshwayo tša gagwe morago. It is very, very unfortunate that a statement from the presidency has such words. But like I'm explaining to you now, the minister has not apologized. She has absolutely no intention to apologize, and she stands by what she has written. Segwera sele sa go tia magareng ga mopresidente le Tona Sisulu yeo ga bjale a hlotla go kgethwa ga mopresidente Ramaphosa go ba mopresidente le boelela khonferenseng ya lenyaga se ya magoletša. How will the president respond to this after in the official capacity of the presidency it was said he had a meeting with the minister where the minister unreservedly apologized, and then a few hours later the minister said, no, this is a misrepresentation. So clearly we are waiting right now, we are waiting to hear from the president what is the next course of action, because clearly so he will have to act. Go bontšha ke Sisulu o ya go tsebagatša ka lesolo la gagwe ka ge phenkgišano e le e maatla.